megalayapost.news. Kajing cakem kisan ngut gino ilam negit khot kenyo trep National Youth Front HNUM halor ke kam dua pisa naki keli bakiet ikitoris kam dei setia ke belapun pau tang haki ijahar belau jorsa ki pulit kariboy Henry ki pulit keli ru wat ya kisaki kisatar ki bapaka bakito ki bakiet ikitoris ki lapha pisa leng bagi bank transaction bakim don pisa pli ban siu ya kini ginong dua pisa ya kani lapun pau ru ruo balapa do senior superintendent of police kariboy bakajing kem me kisan ngut kit khot negino ilam ke HNUM kam dei setia tang baki opdiang ya ijhar balau jor syai pulien bat kila labru wat ikisaki setar bakito ki basya dua pisa kila pisa leng bagi bank transaction ka bakim la manlen neburi kum ban pen kan mau kita kisan ngut gid khot ke HNUM ki balasya kem halor ka kam dua pisa ki kentup ha ka jingilam usparli sengkli kum ucharman ka anti influx cell don bok langkar bani presiden kanong po circle u aibor lang mar baniang working president kanong po circle u krius paryong kum u member bot uriki tang sang kum u member kakarwa nak pulit kaong bawat kita gibriu ki bana syabar ke jela ki doni ki kot kislagi bapaka syah bandrung syah ke jela bat ladep ru ban bisyar mnia nak infiltration cheget ka bodon haberhan ki pulit gila dep ru ban register case si kita kisangut haki kendon ain beper halor ketika kam dua pisa balapan pauru hakane kakarwa ba uriki teng sang udi wei balasya register case halor ki kam tu bat ki kam dua pisa labun tiligi case ba kentup hanong po police station umyam police station bat laban police station bal pengat eu haki kendon ain beper shushu long ru bakite gid khot ke HNUM omtang bakila dua pisa kila bom na ru ya kituris bat kene kala bu jemaru ya kidrabar turis bat wat ya kinong lain wan ki banasya bar ki bawan sya kene ke jela megalayapost.news.